Kur'an-ı Kerim'de bir 55'e жақын ayet var. Алардын içinde haram деп қолданған нәрселер негізінен 4 нәрсеге қолданған. Бұл умум жалпысынан 4 нәрсеге. Zulum, mazalim, makasib, manakih, mataim. Ушул 4 нәрсеге Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Керимде харам деген сөздер қолданған. Бұларға жақындабағыла, қылбағыла, айтқан қылбағыла, жебегіле, ішпегіле деп харам қолданған. Ошолор негізінен 4 неге бағыт. Түсініңіздер бе? Мазалим деген зұлым. Аллах Субханаху ва Таала Құранда айтады, зұлым қылбағыла, зұлым харам дейді. Зұлым харам дейді. Зұлымды харам қылған. Харам дегенде бір ғана біз самағаш түсінеміз да, бұл чоң тема, бүт барын қамтиды. Анын ішінде зұлым қылу. Біреуге зұлым қылсаң, алда харам. Біреуді тұр емес ақарат қылсаң, бұл да харам. Ұрсаң, алда харам. Рибат қылсаң, алда харам. Шақымшылық қылсаң, алда харам. Ошондай эле ширк дагы зұлым, бұл да харам. Негизи зұлым ширктен башталат. Себеби зұлым деген сөз ваз ошей фи гайри махаллихи. Бир нерсени ордуна койбосоң, ошо зұлым болот. Бир нерсени өз ордуна койсоң, ал зұлым эмес. Ваз ошей фи гайри махаллихи ва хува зұлым. Bir neseni orduna koyuyorsan ne oldu al? Zulüm oldu. Demek sen ne kıldın? Kuday emes butlardı, kuday kılıp aldın. Toğdu, taştı, sudu, ottu, kuday kılıp aldın. Kuday emes. Vaz o şey fi gayri mahallihi oldu. Zulüm kıldı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala şirkti zulüm degen. Şirkti zulüm degen Allah Ta'ala. Bu şirk zulüm en çok nerse degen. Allah Ta'ala bilmek geçirmeyeyim mi degen. Onun için şirk kılan adam da zalim. Bu da haram. Düşünüyor mu? Bireudi urgan da haram, sökkön de haram, ribat kılgan da haram, uğurluk kılgan da haram. Büt bardığı haram, sebebi mazalim bol. Zulümle geledi. Zulüm degeni bireudun akısına gelip gitti, bireudi barıp turun emes amamle kılı, yani bazı şey fi gayri mahalli. Bularda Kur'an-ı Kerim'de zulüm kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala ne kılgan haram degen sözlerdi kullanırdı.